Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sidan mun sangi Chief Minister Pulal Doman Tun Maya MPSC in MCS exam kalpui dan le forest officer lagdana thil fel launia zirlai shwai tu ten anen an thlen chu sui chian ani tur thu asoi tu thlani som pakwa Lok Sabha MP thlanga vote thlak tur in buat sai na ngor taka kalpui ani a political party te po campaign hun top ma vote zongin thei top an chwa mekani Mizoram DGP Punil Sukla chuan Lok Sabha in thlanpui vote thlak twang taka ne ni theinan Mizoram police te thei top chhain anin puatcha ati Chief Minister Pulal Doman Tun Naya MPSC in MCS exam kalpui dan le forest officer lagdana thil fel launia zirlai shwai tu ten hnen an thlen chu chui chian ani tur thu asoi Nizana khozol zai ngen YMA hall an party campaign a he thu hi soin zirlai shwai tu ten MPSC na lagdana thil fel law omnia ahnen an thlen chu thil dik law omngei lo asoi theilo thu soin hetianga thil akalta ka chuan chui chian angai ti in chui chian na thupek nimin khan ti chhuani ti a hemi chungchang chui tur hian IAS officer pension pu emlal man zwala chu arwat thule ni sari chunga report petura ti ani thu asoi bokani Chief Minister Pulal Doman chuan mamko hnuaia sumdi chingpen chungchanga ZPM MP candidate Purichat Vandal mangai pona chungchang po soin mamko atholaya an hotupa in mishangshang nena tanga contract pack tiama poisa alak thin chungchanga shat pui tu tan atan thin thule aming po assign ngei thu soya he thu poi sui chian ani hnuwa mamko an hotupa chu thiam lo chantir ani a thil ti swal tu man chwa konga an party candidate chu atangkai beratan man ani awangin zalen takin thiama changani atibok Pulal Doman chuan Lok Sabha in thlanpuilo omtura vai tong le sap tong du ang taka mang thiam Lok Sabha MP candidate Purichat Vandal mangai thlantlin ani chuan sarkar lai puya state mamo te thlen theidona MP in ma min lo lak pui theidon ani atibok ZPM Lok Sabha MP candidate Purichat Vandal mangai chuan sumti chingpen chungchanga ama pu ming chetu te chui turin Aizawl District Chief Judicial Magistrate nena criminal complaint theluta hi thudik hailana turani ati Nimin Khan Aizawl District Court Tuala Chanchin Bumi te ma thu soin ZPM MP candidate chuan mamko hnuaia Kendriya Vidyalaya sakna tur sumti chingpen chungchang CBI in achui to atelve a ama an puna chungchang le nalan grab ching tu te sum mu tur chungchanga ama puna a za fihlim thu soya puming chiatani na konga poisa akota alu lo thu tele Mizoram grab ching tu te ti mason na konga le grab song bol na lama sarkar tha chakna manga thei to pa chwa thu soya grab ching tu te ti mason ata na sum za som thum panga ei ni apu na chungchang po grab ching tu society ten hemi chungchang hi chiang takin an lo soi to ni atia criminal complaint hi Facebook thu post tu David Silo inti Ram1 pui izut YouTube pa Tuesday Nightmare minga channel nei tule tlang ming thanga Aizawl mission venga mi tetlaka file ani tun thlani som pakwa Lok Sabha MP thlanga vote thlak tur in buat sai na ngor taka kalpui ni a political party te tan po campaign hun ni chaw om to wangin party tin ten thei top an chwa mekani MNF MP candidate Puke Vandal vena chuan zofa mun shangshanga tender ommek te inpum khada turin thei to pa chwa zui zel don ti soin zofa mun shangshanga omte tan MP ni atum thu asoi Nimina MNF party office Mizo namruna thu soin pu Vandal vena chuan Lok Sabha MP tan thlantlin ani chuan ruling party ten an thopui du phot chuan an MP candidate ai na tangkai de izok mai the ti a tu tan po MP thopui thei ni atum ati Puke Vandal vena chuan mi pui zong te vote thlak theu turin soma ama vote lo tur po in vote thlak vek tur somin democracy ram ani angin vote thlak chu hlu hle ni ati a huat na khak na tel lovin ril ru thiang hlim takin tung trai na nen campaign zel don ti asoyani Mizoram Pradesh Congress Committee President Pulal Thanzar chuan Kumin Lok Sabha in thlanpui chu sakho zalen na du tu tele sakho zalen ne nek chep na du tu te in be na ani ati hetu hi Congress Party inimina Aizawl Press Club a Chanchin Bumi te an kom na soin Pulal Thanzar chuan Mizo mi pui te chu Kumin Lok Sabha in thlanpui nei meka party zonga thil thlir lawa Mizo te sakwa Christian na hum him na atan Congress MP vote theu turin angen thu asoi
Congress MP candidate pulal biak zama po in BJP sarkar nuaya namte naw zok te chu lamchia anni thu soin thu thar thedar konga po BJP chuan thil an thup na sa hle ni atia khovela sumle pai lama hlim hlet na lian ber India rama electoral bond chungchang po mi puinol puisha theilo khopa hubbe mak ani atia BJP malak na azara hindulal ram lian mek chuan Mizoram thlen huna chuan Mizo te chan chu mai an chan po atluk lawang atie NDA sarkar chu mi puite zalen na chanvo na sa takarap bettu ani thule sarkar lai pui noya CBI Enforcement Directorate le Income Tax Department te chu mi pui van tlang le an lama changlo political party le how tu te na sa tak har sat na siam sak na manrwa an mang na sa hle ni in a soibok Pulal biak zama chuan kumkal ta sangni somni pathum chungin Christian ti ti du dan lam hoi rum zaruk somli pariat zeta thlen thule hemi chungchanga hiam Prime Minister le Union Home Minister te chu an ngoi reng thu soya BJP ten Lok Sabha in thlan puya ne na anchangani chuan Uniform Civil Code man ani vatur thule India dan pui Constitution chu BJP du zonga herdang lam ani tur thu asoibok BJP Mizoram Election Management Chairman Dr. K. Bechwa MLA chuan Mizoram MP candidate Paruk Zinga changa campaign aw hla tele state din mun enin abedon thlak hle ani ati Nimina Aizawl an party office a thu soin Dr. K. Bechwa chuan India rama MP zanga somli pathum thlan chwa turani a chumi tang chuan Mizoram in MP pakhatanei ve a party pakhat chuan central Aizawl puinei an tumlo thun soya MP zanga somli pathum zinga Aizawl puinei lo pakhat khan engi azukti angti ngai to angai ani ati a pakhat chuan Mizoram NDA ni lo Centela NDA ni atum thunga chingne beram vun sin hi centela po alang chiang viau don ani ti a party pakhat le chuan BJP do tu shimshimin in candidate ti soya Mizoram e puitan abeidon thlak hle ani ati tundin huna hian candidate ti thil ti tumle an thu soi te ngai to chuan BJP Mizoram MP official candidate chuan Union Minister ani theidon ti soya BJP candidate ni lo party dang candidate ti thlan ani chuan centela thil dil tu ani dona BJP candidate ero adil tu ni lovin apetu zo kani don ani ati BJP MP official candidate Puvanal Muaga po in thu soin Congress party omnale sarkar pianga boina om thina ti a India ram huntam taka po Congress chu anral ta zela chutiang cha chuan tuna changa hun rei lautea Congress party hi Mizoram po anral to ngei dona adik na mu ani zelang ati Puvanal Muaga chuan Mizoram in dot politics atui pui rei ta hle ti a heiwang hian state po hian atwarna sa hle a development sen fak om tak mu tor mu mala om lo wangin retheina in Mizoram atwama chu wangin Congress party chu sa khwa an boy hle a sakwana mangin vote an zong thina nima sela an thu soite bel chiana dol lo wangle an mania sakwana in omzia om chuan lo wangin tuna chuan an tuar pha ta a India rama anral me ka Mizoram po MLA pakhat sia an nei pha ta ani ati Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa puan ani Mizoram DGP Punul Sikla chuan Lok Sabha in thlanpui vote thlak tluang takani ni theinan Mizoram police te thei top chhoinan impua cha ati Nimina Aizawl tu thar thedar tu tekom na Punil Sukla chuan an malak na shang te soya election model code of conduct khauta ka ken koni thule static surveillance team somriat pakhat le flying squad team somriat pathuman rat thu soya DGP chuan Mizoram chunga polling station sangkhat zanhi somriat om thu te chungjinga som pakwa chu critical polling station ni baka heng critical polling station a hian ven himna uluk le zwala kalpui ni thuasoya Mizoram Police Radio Organization lamchuan biak hlatna manro anda vek thute expenditure sensitive polling station pani om thute le heng baka hian Mizoram Police chuan Mizoram Ramri Depa interstate border checkpost munsong pani an siam thote baka Mizoram chunga po interstate checkpost somli an siam tho soibok Punil Sukla chuan rui hlawle akai hnoi man chungchanga Mizoram police te chuan theito pan chwa thu soya kumin January ni khate changa vo in thlenga NDNPS noya kheza paruk zia thu ani thote hemi kai hnoya mi za som thum pali an man thote baka heroin kg somnga le gram somriat panga cheng noi za sari somnga paruk
sing thum sang kwa zaruk somruk paruk man hole ganja kg som panga le gram som kwa panga cheng noi khat sing thum sang thum za sari somnga man hole methamphetamine kg som ni pasari gram za ni som sari pasari cheng noi zathum somnga pali sing ruk za man hu manani thu soya Mizoram zu le kai noi po cheng vai bel cheni noi somriat pakwa sing ruk sang ruk za ni som man hu man ani thu asoi bok Mizoram DGP chuan ral thuam le kai noi wangin khe som panga siamani thu le hemi chungchanga mi somni pangan man thu te ral thuam som panga le silai mo sang thum za som thum pakwa ba ka gelatin bom gas box zanhi pathum an man thu te asoi boka punil sukla chuan Mizoram state then om Assam Tripura le Manipura Mizoram nai SP le OC te chu Mizoram ram di redep District SP le OC ten voice of ni chuang lok sabha in thlanpui tlwang takane ni theinan an biak po thu tele in thlanpui nei ma April ni som paryata Assam Tripura le Manipur ram re te mi puite tan har satna siam lova Mizoram kaltlang thei lova khar ani thu te asoi bok kan ma lok sabha in thlan vote thlak tura khwale tui vote nei zongjong te mani mo phurna ni ti sha a vote thlak vek turin kanin some Zoram ko siam rel tu te khang fel turin Mo pur na sang le tu nei na ikuta a om Itan iram shoi tu ikuta Chanchinthar Puanti top mai na tlang pui Chief Minister Pulal Doman Tun Haya MPSC in MCS exam kalpui dan le Forest Officer lakdana thil fel lo ni azir lai shwai tu ten hnen an thlen su chui chian ani tur thu asoi tun thani som pakwa lok sabha MP thlanga vote thlak tur in buat seina ngor taka kalpui ni a political party te po campaign hun top ma vote zongin thei top an chwa mekani Mizoram DGP pu Anil Sukla chuan lok sabha in thlanpui vote thlak tlwang taka ne ni theinan Mizoram police te thei top chhoin anin puat cha ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani